Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedalun yang bahagia mendumpuh bah. Trip thad abu si ana abu si debi video ah. Trip hana lun pega video. Jadi yang berusaha lun pega video masalah masalah banser. Masalah banser yang ka ditemung waceh hana so tangani pis mengsidro. Kanya. Dan hana so tangani musidro perkara banser yang kena dia ceh. Yang nama cihu masalah corona. Yang masalah corona hoka FPI. Hoka FPI yang awaknya benci ke PKI, benci ke banser. Hoka yang si sonan yang si At-Tahirin. Yang mengaku draw ketua mujahidin ya, mujahidan, hoika. Pakon hana berdiam diri, pakon hana solusi sagai ke perkara banser yang kena dia cek. Pukuh dikarenakan gurei awaknya yang sambut banser. Kemungkinan. Memang hana salah kan? Yang lagi lun pegahnya, hana salah membacut. Yang PKI, yang banser PKI yang dia ceh khusus ji. PKI yang dia ceh banser ngon FPI. Yang dia ceh awaknya bekerja sama sedram tuah. Ya, nyan awaknya bekerja sama. Ya inu na takalon inu perkara penanan, perkara masker kan? Yang perkara masker yang ketua ATHE, yang ketua FPI Hiblis laknat tilahnya. Yang ka dipegah apa? Handi bitrimong masker dari pemerintah. Ya, pakon pu hana dibi peng COVID-19. Pu dikarenakan hana dibi peng COVID-19, tayak pegah ke perkara masker, jeh PKI yang ka diseludup dia ceh. Yang PKI, TKA dia ceh ka disambut. Pu tak bahas ke perkara maskernya. Maskernya kawaikon kalih lun pegah hana payah trimong. Kawaikon dari fun ban corona. Lun pegah han lun bitung masker. Tapi urung dron hana na dengar. Nyo ka ditebit berita dari si At-Tahirin yang bahawa han dibi trimong masker dari pemerintahan. Alah hai batak bangai. Bit tengku tak dah. Utak dah tengku. Yang tengku yang si At-Tahirinya yang hana merumpok peng corona aji ya. Yang hana merumpok peng corona, yang merumpok peng corona gureji. Yang gureji yang merumpok peng corona gureji yang sambut banser. Jino kamu balik kan? Yang kepedih dali li Allah yang berkon kapegah lun adik Abu Janda ngaino sawa pacut Abu Janda lun pu guraya wakah. Mandung kepelemah dali li Allah hanapu kayak coba-coba. Allahnya maha ade. Allah maha ade. Yang fitnah yang kalih ketebar fitnah dusta yang kalih ketebar dusta tehlon. Mandung gepuo. Gepuo balik. Pekatih guraya wakah. Bandung gepuo balik. Baik tua-tua yum doa digago. You but yasin malam-malam Jumat. You but yasin. Nyo yang perlu lun bahas ke perkara corona kaya. Nyo yang kamu cuhutat dia ceh ke perkara masker yang hana pakai masker berarti didenda 500 ribu ya. Hai. Ikan ada ino Nyo di provinsi lon tinggal bacut kurung lebih kurung put million ro saban sit sadum sit ngon dia ceh. Lon kerap ti uro lon tebit kedeh udon ton. Golong pernah lon pakai masker, dak lon pakai masker hanya siat tegai. Jadi hana suah jak pakai masker, hana suah jak larang masker. Kurung yang hana pakai masker yang pegah bak-bak aparat keamanan. Bak-bak aparat keamanan. Yang maskernya menyo sakit tu je tak pakai. Nyo kira-kira hana sakit, hana payah jak pakai masker. Yang na kenong serangan jantung. Yang na sesak nafas na mentong. Menyo drone sihat hana payah jak pakai maskernya.
Dan maskernya hana payah trimong dari pemerintah. Ya, menyejut pegat kedua ni masker mentong. Urung Aceh carong mencop. Hana payah trimong masker dari luar sari ataupun dari pemerintahan. Nyo yang pelih ni cegah jino ba FPI hasyedram tuah ke perkara banser yang ka ditrimong le gure awaknyan idih di Aceh. Nyan banser ke perkara banser yu tangani siat ba FPI. Dan menancit ke perkara ulama. Nyan ulama yang cegah virus corona ke COVID-19 baik ke bertanggungjawab ni ba Allah Subhanahu wa taala. Dua rotu. Yang baik ke bertanggungjawab ni ba Allah Subhanahu wa taala. Yang ulama yang cegah ke perkara COVID-19 yang cegah hanbi toto ba tempat ibadah baik ke bertanggungjawab. Singoh di akhirat. Yang ulama kalau pejopeng dalam tuah. Yang ululhan ulama yang larang umat Islam. Ululhan. Yang perte hiblis. Hiblis mesreban. Yang ke awaknya. Jahil hat memang. Yang ulama-ulama jahil. Kaduh. Di muka bumi Aceh. Bala macam bala gebi itu ulama-ulama jahil ya. Itu ulama su. Tapi ulun drone hana sadar. Hana sadar. Nyan ban ka hancur generasi, nyan ban ka hancur ka agama pod Allah di Nanggro Aceh hana sadar. Mantong nenggeh-geh le urung drone. Mantong ni sanjung-sanjung, mantong ni pujo-pujo nyan ulama. Pu kasalah jib ubat urung drone pu. Ilom tayang cit ku ulama. Tapi betul-betul dengan karena Allah ulama. Baik ulama-ulamaan. Yang baik ulama yang kali hijab bak pintu penguasa gedeh wo Aceh jak cik ceramah. Yang urung mekiblat gedeh Jakarta yang ulama-ulama lagi yang ulama ululhan. Perite ulama pajuh proposal, perite ulama pahala riba, yang pajuh kredit, yang keperite ulama-ulamanya. Nyawa ada masjid lon harapkan kepada seluruh masyarakat Aceh, ada masjid. Ubena seluruh masyarakat Aceh, baik nija intat bet bak dayah mudi mesranya. Yang bak dayah mudi mesranya, dayah penebar kedustaan. Yang dayahnya rata-rata tengku bak dayah mudi mesranya, penebar fitnah. Karena apa kau lon pegah? Karena dayahnya bersangkutan dengan sikula. Yang bak dayahnya ka berfasilitas tahun. Total berfasilitas tahun. Yang bak dayah mudi mesranya, hana suah nija intat bak dayah mewah tadi. Yang lagi bak dayah kufar mudi mesranya kanyata. Rata-rata tengku dayah mudi mesra. Penebar kedustaan, penebar fitnah rata-rata. So, Abia kalau tebar fitnah. Ke doktor yang dia tuduh gop wahabi. Yang tengku yang mendakwah ke loncit. Ni bak uro Jumaat. Yang uro Jumaat ke mendakwah sonan si ajir haram jedah. Jatat tengku-tengku penebar fitnah bak dayah mudi mesranya. Jadi kepada syaralun ada masjid baik le neja intat. Anu bak dayah mudi mesranya. Kenyataan dayah mudi mesranya dayah kufar. Gepedeh le Allah. Jadi hana payah neja intat bak dayahnya. Kalau larang. Memang rata-rata lon kalon anu murib dayah mudi mesra penebar fitnah. Hydro gementong Abu Mudi Mesra, Raja Fitnah. Pu dah pegah teman. Raja Fitnah Abu Mudi Mesra. Maka disalurkan yang fitnahnya ke anak-anak murid. Gure pajuh harum, gure pajuh riba, gure pajuh kredit, gure pajuh proposal. Anak muridnya mengalir. Syok lon thang nanak muridnya, nanak murid badayah mudi mesra, carong-carong tat bak ditebar fitnah. Mungkin nak kepejep ia tabu-tabu. Karena gure urung pahala. Urung pahala peng sabu-sabu je taubat dengan peng sabu-sabu. Yang gure awaknya, gure kata-katanya yang jak bet bak dayah mudi mesra. Jak bet aju mundur 20 ton leleh 10 ton tepo hana pupu. Hibli lebih panjang ilmu ketimbang gure awakah. Nyom lun begah. Memangkah kenyataan jino. Ilung nyo hana lun jak layan urung jak yang komen bak lun di kampung perete anu hibli hidum. Perete anu korupsi hidum hana pelai lun jak layan. Nyo yang pelai lun pegah apa. Jadi kepada syedra lun yang sambut PKI di urung Samalanga. Karena berdasarkan PKI na di Samalanga. PKI na di Samalanga. Oleh PKI
aleh induk PKI, aleh keturunan PKI yang sambut Bansur kedih di Aceh. Yang maka hana so yang peduli pih mesiro ke perkara Panglima yang kasesat. Hana so peduli ke perkara si Sonan yang pegah yang pewajib pilpres. Yang Sonan Sinurdin Sirih laknatillah kafe mi jakrong yang pi hana so pesyahadat cit. Yang ban ka dusta ka dimekat ayat Allah demi proposal, demi pangkat, demi tahta, demi peng lampu koi mai mukidro. Hanaso yang tangani dan hanaso yang cegah yang nasibuk kepukoma kedung. Yang perte ante yang pajuh harim yang pajuh riba. Yang lun temenak ke perte ase yang pajuh riba. Lun pegah. Yang Bandung perte ase yang kadang bak pintu pengusaha yang perte ase pajuh riba Bandung. Yang tengku yang kali hejak gedeh Ujawa Karta. Yang kali hejak bak pintu penguasa mengsaboh hanapat tapake. Yang ke perte antek penghancur agama Allah di Aceh. Yang ke perte dengku-dengkunyan. Karena dengkunyan kagemu kiblat gedeh Ujawa Karta. Dikir lewat Jakarta wakah bangsa Aceh berangkap puja ke pegotnya. Yang dikenyan bak ulama kon bak rakyat Aceh. Berangkap puja ke pegot. Tapi awakah payah kedengar berhala, payah kedengar Pancasila. Undang-undang dasar harus kapatuhi. Yang makaji awak nyan kiblat kedih Jawa Karta si dalam tua. Maka pakon Aceh nyo cerebre sampai gro-gro tu, pakon Aceh nyo hambat Aceh merdeka. Nak dengar nu masa Tengku Hasanon Mudi Mesra ke ketua MPU, pu ke ketuanya, nama ketua Huda mah. Yang masajid ke ketua Huda. Yang masa Abu Mudi je ke ketua Huda yang ke masanya kahanco Aceh. Kahanco Aceh masa Abu Mudi je ke ketua Huda. Aceh ni cuba fikir no. Yang Tiruslan Bupati Birun. Yang tu yang bertebit ijazah palsu. Yang cid ulama yang Abu Mudi yang cid manusia munafik. Yang apa Tuhannya. Yang nakeh Abu Mudinya nakeh pendusta. Yang Abu Mudi mesranya utak proposal lam utak gepeng. Yang lam utak Abu Mudi mesranya peng. Utak kredit, utak pajuh riba panena. Maka gelaknat li Allah, gebi bala li Allah, penyakit gebi macam-macam bagau. Yang kata ure-ure urung roh, ada ure-ure urung dalim. Ya, hati hurung dalim manung bi bala li Allah. Hanapu ya coba-coba tentera Allah. Maha suci Allah, Allah Maha Adil, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hanapu ya tu bak talawan urung dalim. Hanapu ya tu bak talawan ulama zalim. Ulama suuk nyancik giyo poh li nabi, giyo caci, giyo hina. Ya, cik giyo poh hana ganggap ulama suuk nyan sebagai umat Muhammad hana ganggap dalam tuah maka jikun laju ke binatang ulama suuk yang pahala-hala riba ya. Yang kam balik ayat. Jai that ka kedilapan Abu Mudi mesranya tok bak buka puasa ka buawai tak semajuh buawai tak kokop ile. Cemburu ke perkara tedong dayah rata sago macam na senang menyorame rumate menyona rumate. Aci ni cuba fikir siat. Nauzubillah min dalik. Hana tatme dalam ulama suuk lagi ji. Ko berat ka diba leh fatwa Imam Syiah. Hajit fatwa Imam Syiah. Yang kenyan awak pecrebre yang Abu Mudi mesranya nak urung pecrebre umat Islam. Yang urung cucak ulama dia Aceh yang kebut Abu Mudi mesra. Yang di shop di jarum. Yang buat Abu Mudi mesranya nah. Yang menyojih betul-betul malam Abu Mudi mesranya baik dijak bar fitnah tegap. Ino kenyataan ditebar fitnah sagonyo, ditebar fitnah sagoje. Ku ulama jamun ditebar fitnah leji. Ya. Bupane kuramah teman bakji. Kurap makna. Yang kurap makna Abu Mudi mesra menyo keramat piu-piu le hanapat diduk. Yang tihe yang awak trimong awak file metam. Awak file metam ya Abu Mudi mesranya nampu ya pegah ulama baso ya pegah ulama. Pu ulama pu nada tri ulama ilung wali ku ulama syit. Ilung wali ku ulama pun yang ipoh yang dipoh di Aceh seluruh Aceh ulama wali lon. Yang wali ku ilon. Yang dipoh boh dikoh. Pasal lam babah lah dipoh mate sona tuntut.
Thona tuntut ke perkara bangsa Aceh, ke perkara ulama di poh ledro ulama. Tabeh baba sot swalun pegah. Ya, panena tuntut mana kerana wate masa konflik yang ulama-ulama yang selamat jino yang perute ulama-ulama yang menggantung bak berhala Pancasila. Yang maka ulama-ulama jino selamat. Pakon selamat lun pegah karena tunduk wate masa konflik di dalam tuah. Yang lagi tu bul khaini yang tu siat sanan tengku tu bul khaini. Tengku bui khaini ya. Yang awak trimong kafe USA untuk bebas beragama di Aceh tahun 2016 nak ingat. Yang saya awak pim genja si nan. Yang saya tu bul khaini nya cita nyong dia pun nak genja ti pak yu balut tiak tiba ka busi yu kirim keno. Bergot raya. Unu pim bergot timang. Yang lagi tiada tahirinya, yang tiada tahirina saya paleh yang cik awak dilindung masa konflik ciknya lah. Tajan tipai cik berkon masa konfliknya. Yang Tinurdin Syirik kaplat mijakrungnya. Yang nak saya ciknya nak saya dilindung lebur hala jemun. Awaknya nak. Awak tunduk ke Pancasila, awak tunduk ke tipai jemun lah. Makaji awaknya jino awaknya poya-poya tenang-tenang. Yang lagi si sonan yang ti aram jedah sonan nampak masabi tu nangkap kafe palih minyak kerungan. Alah sonannya balih lung tebut tanya kaplat yang jual yang pu wajib pilih Prabowo. Tua balih lung perah tanya. Memang tua kaplat aram jedah andingan tu. Cerita kaplat minyak kerung kasih dalam tua ya cik. Betul lun perah. Ilong ana tegang-tegang lun hana yo ku lun bak lun ja hina ulama sulat natilah kaplat minyak kerungnya membecut hana lun yo. Yang pelai lun yo ke Allah Subhanahu wa taala. Kan ku manusia zalim laknat tilahnya nan. Ada dipegahnya ulama pu ulama. Ia babah mi tong ke ia babah ku kurudah ada muka. Ku hirut babah. Nyanyan ulama hana pu daya hun. Nauzubillah min zalik. Menyemun betul-betul ku ulama ori setulim ambil daya hun. Ilon kajamun kadipok limoto kajamun. Kajamun ku kadang lun kerja dia bak tingkat padumpluh kadang di kauyup kadang garit ku kajamun. Bahaya lun hina ulama. Hana pu daya hina ulamanya. Karena ulama pu waris Nabi ya. Urung kasih lipot Allah. Hana pu daya hina tapi yang lun caci makinyo sedram tuah mah beredah. Yang bapi urung drone nanggap ulama tapi bagi lon kan. Yang kaplat musribang lun nanggap. Yang hibli lebih panjang ilmu yang nana depu. Tapi hai tunduk ke Allah. Hai mengaku Allah Tuhan. Yang hibli. Pelam ulama jino. Ulama apa je proposal du mah. Ulama kau pribadi mah. Ulama pu wajibnya, ulama pu wajib je hidup. Tak perah apa dah perah. Nyo pokok ji nyo banser PKI laknat tilah yang kena dia Aceh you cegah tiat. Yang you cegah tiat bab ulama, yang kadong yang ka pekong pemerintah you cegah tiat. Baik yang nak carang ke perkara corona ya puyau umat Islam. Pupap lumo gaduh ya puyau umat Islam. Yo galak ke mati jahit. Galak gaduh mendakwah ke mati jahit. Bumpok mati jahit. Cahung ke merumpak punya lagi nyan. Mati ke bak kata bayang ide. Dalam tu masjid ke punya mati kan. Atau syurga ke bila Allah. Syahid ke bila Allah. Tapi pakan ya ke. Pakan ya ke kata bayang untuk berjamaah. Puyau kerana puyau ke Allah. Ilong batat urung palih urung cukup bangsat long urung. Tapi ilong hana ya kerana yang lebih ya ke Allah. Ya hana pulih tak puyau draw ke Allah ke coronanya. Maha suci Allah papa yang terkena duk punya kena bi corona lah. Dah taih lang kambai di tak tetapa pilam guha pi punya kena bi corona kenong desi. Tapi dia hana pu tak piodro tu corona nya. Yo kon gaduh hafai ke masker, tibuk ke masker. Kon tayak koh baje getang sapo kon. You pegat baje getang, you koh baje getang cupo sapo pegat ke masker. Hana payah terima masker dari pemerintah. Hana payah terima. You pegat. Matang hana payah meleh. Ke perkara pakai masker, pakai ada you. Tapi baik jap push, baik jap paksa umat Islam. You pun pakai masker cuma menyuhanjir berjamaah sembayang. Cok masker sipak lampak ke deh. Maskernya masker je. Hana mu puji api. Alah, syedam tuah. Nyo pokok jis.
Menyohana halangan bekna halangan tepu gebi li Allah. Nyan kalon mentong bah. Nyan kalon mentong pu yang lun pegah banser karena dia ceh. Nyan corona yang sebetulnya hana dia ceh coronanya. TKA disambut oleh pemerintahan. Nyan TKA disambut oleh pemerintah yang petakut umat Islam ke perkara virus corona COVID-19. Buat ulama. Alih pu politik yang hana ada pu politik sedalam tua. Hana ada pu politik. Awaknya kali bekerja sama dengan PKI sedalam tua. Yang menancit FPI yang na dia ceh nyan awaknya bekerja sama dengan banser cit. Be hana ada pu hai je cegah. Yang kalon mentong pu yang lon peganyo kalon jit mentong si At-Tahirin yang ketua mujahsyaitan nyan. Kalon mentong. Dikejut cegah. Dikejut cegah banser nyan pu hang. Cin kalon tengok. Nyan maka banser nyan menyohana so tangani, menyohana so cegah sedera mutuah dia ceh maka akan berkembang banser nyan dia ceh. Menyon harap bawa FPI piu-piu FPI nyan sabanjit. Hana beda ngon PKI sedera mutuah nyan purte ase cit nyan awak FPI nyan. Awak nyan di mekiblat kedih Jawakarta cit. Masa komplit aceh hana FPI laknat tilah nyan dia ceh. Ban berusaha berkembang pu ke. Puna disebabkan na dia belum bangsa Aceh wate tsunami. Nya hana payah fikir. Kemanusiaan ni kita nyo wajib tolong menolong. Nya urung ka musibah. Bah, nyan sot kemanusiaan. Jadi hana payah cok jasa sari jasa tat. Jaitat ulama dia Aceh dipo. Jaitat umat Islam dia Aceh dipo. Hana sot tangan im tiro. Hana awak nu, hana awak mui. Hana awak FPI di saat bangsa Aceh dipo. Jadi inopu yang taya angke-angke FPI haram jadah menancit ke paspor penan yang Satpol PP. Berakon hana si dalam tua. Urung ketanyo ka dipoh karakter ketanyo macam-macam bagaw tapi urung Aceh hana sadar. Bukajit menyamanan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.